Hagene ke video mentang anon ra lingkot syapang uranium. Uni uranium udai umar po kendau ubama hadu kata-kata. Hakaba hangne hari kasi jantia jongi. La persya yu banti nadu kipor handai menshwa. Hakaba kasorka kamut banti wat hadu mentaru kadang dan jing temu. Bat ka jing persya kalong kibabon kidau tunginya pait kindiat ya kidau. Balai kadon gejing persyak banti ya uni umar po kendau ubarem doar hadu kata-kata. Habayuk ban pule lingkat syapang ka report kepala pelaj hau mau puar akan rilterik egas arajah nyau. U Dr. H. Lingdo diploma in radiography uang ke radiation jong uranium ubadan hakapari uranium ne hangno ka kesam lengba berkarunghi ne ka kenta ka expose ya ubreu. Bat ka ketalut ru barok syirenyeng kamtam habaring mensim ya kata kal erbi ne habayok rung ki pui-pui na ka kendau. Uni uranium wala da daitang ka kendau kentaj ne uranium ru ka dan ka jingma bat ka jing sniu. Ka uranium radiation lada kerentang sikentien kalong ka kentien ka berterim palat-palan le sela ban bu da ka we par ka kentin ka bayabot bat ka kentin ka jing yap hi. Kajing pensyai ke kasi student union hau mau puar hakin ruterik ujuan arjal nyau ladang iyo ban pulih ke kot kubor barem haluar ke jingma hakabati ya uni umar po kendau galong ke KSU lengba kene ke keruak ke kuak ban penpau hapi ya ke jingma ke baap ya ke jat benriu jongi nagadau baka sorka India lengba ke Department of Atomic Energy lani kata ke DAE ke Atomic Minerals Division ke AMD bat ke Uranium Corporation of India Limited lane kata ke USIL bengikat Lincoln ke kuak banti ya uranium ubadan hakane ke ri ke jongi kene kalong ke jing persyang berkajing sedang nadu ke senam ke kendai spak kendai pau bat kala kenjak no namar ke jing persyak jur jong ubabon balang hangne harilum kasi sa shisin pat kini ki arsnam laisnam balalet ki deki company haneng kila persyang biang banjo alat banti ya uni umar po kendau menta lele ke jing persyang kalong ke bating namar banjo ya ke jing kersyan na ki katu kat ne ki kwan mentoi bat kamtam na ka Khasi Hill Autonomous District Council ka bahaka jaka banyada ya ka kendau ke siap bat ka hok long terai jong ki terai ri terai muluk ka kelalong penban ki ajen di kendau na ka benta ki deki company pukni bam dot pot ki bakwa ban knyot bat thombo ariengi ong ka karwa jong ka TSU ha ke jing shisha ba phai she uni uranium na umar po khandau udai ubakhiatam na ki mar po khandau baro la ong kat kum ka jingwat binya ki start ya uni udan ha ki benta bajliu ka mairam o bamdan bala ban yo i la nekta ya u lada omti da ki phau la ne spa metar shapo omla ban ya kandu ya uni uranium Dr. Elias Kereno Paralta uriusaj an kari Peru uang. Haka distrik Susani la entat baudan uranium hadu arlaktan. Haka ketin ki inkas ki terairi terai muluk Peru ya uranium ki khadu aya kaci kabamut kemelu jong ke jingyam lane kemelu kaba penyam. Kumno ka kta ya kejat benriu habati ya uni. Ka jingti uranium hakiri jong ka perthai buat hari India kelas sedang naduk mensywa. Haga jela Jharkhand ha India kila penpau shibun ki jingma berki jing sniu bashir kai baki patba kila hab ban mat. Kini harum kilong katu kat ne ki nuksa ladati ya uni umar po khandau. Haga shnong yuka ka badan ha Amerika la sedang banti ya u naduk kesenam kat kendai spa sau penyau. Bat akasnam kat kendai spa prapusau lalap kumba prapun riu hajar ngut ki nong terai kila yo pang ne ki babonjat ki jingpang ki bakentup ya ka kansar snam la ne kata ka leukemia ka jingpang kala ne jano ki do jam la ne kata ka jingpang impotensi bat ka jinglong linki ka sterility ka pangring ru ka don hangta bat ka pang bampong ka kansar ha ka bakhadu lahaban penken ria no ya ki nong terai syaka we per ka jaka ban sumar namar bakila shitom palan ha ka snam ka kendai spa nri puar hapo South Dakota ka jaka jongki Red Indian lati ya uni da ka ano kenda company bat ka snam ka kendai spa nyop kendai ha ka tai ka jaka lakhan bahadu nyau po person ki khunlung ki dangkha
kimla ban pinhiar lani ring mensiam bakim ki tor bat lai pupra persen ki kentai pat ki hap khon bat khalor sakawai pat kalong hakasnam kat khandai spa prapusan apo jadu goda haka jela Jharkhand ka baham menchua haka jela Bihar namar ka jingti uranium ka UCL lalap baki jaj ho santal baki jaj munda kila kempang ni ki saujat ki jingpang belajar haneng bat bonru ki kentai ki khalor bat ki kha khon ki ba duna dukhat med ana ki khon ki ba anna nang tapat ki aborigines ki badai ki terai muluk kari Australia kila ye kendu ye shibon ki jing lagalong naga jingpang jing shitam naga jingdu no ye ka khandau ga siam haka ba kila shapun mi no ru na ki jaka shong lajong tang naga daw ba sarkar Australia kala ti ye uni umar po khandau jangki bar aba ye keren shapang uni umar po khandau ki don shibon ba abang layo ban pule katu kat ne ki kan ki ba batai ye ka jingta ka jong uni Henry ki ne ki long ki mat ki ba khamat bakum kejat benriu lada anti ya uni ngin saya kendu kumta ke jingta ka kwat ka khia ki start sayan ke leng ka perthai ke la pensisha baka jingti ya u kan wanra ka jingta bashir khai ya ka kwat ka khia kan thop lang ye ki briu ki marat ki sim ki do baro bat ki jingthau ki baran saudong la ka long ye ki ding ki se ki jingthong jingtap ka ka wa ne ka mai maryang hi baro ka wai kini baru kija namar lada say uni umar po khandau syabar kimi kita ki pngiat kijit jingsai ki balong bi lana kita ki radioactive rays ki badan lai jat kini ki kentup ya ki pngiat jingsai basnil bakum ki alpha ray ki beta ray bat ki gamma ray dia parlok kini ki long ki jingon ra bagi jing pensai belengkan ya ki jingma lada anti ya uni uranium hangni hari khasi jongi pangin saya kendu cibon ba kijing khamtam magamet ke jong brio wa kamariang kumbala depan kerana kini ke video badai halor kini ke benta bagi long shwa man shwa isang bhalang jong ari kasi ki persya do yap do em ban om sya banti ya uni halor ke jingkwa ke sarkar namar lada anti kan long ke jingyo nong ke bakrawi ke sarkar kumta ne kaliang isang bhalang kim ailat ringin ai ke jingkershan yaki ini kalong ke jingitu kabalengkan idon shibon ba ki jingta bat ki babatai shapang uni uranium adangin pule ne ki kwat ki babatai bat ki bala thor wat da ki nong tho kasi ki jongi khublai shibon